ngizwa ukuthi angivumi ingoma encane ngithi nke ngizwa ukuthi angivumi ingoma encane ngithi nke hey vumi ingoma encane ngithi nke leyo nyaka uqalile engabe yazala ngomuntu engabe yozala ngomuntu unyaka uqalile sesithule sibheka unyaka ayikho into ezingayishela ngoba nje sibuko sibheka unyaka uqalile sifisa ukuthi unyaka uqale kahle unyaka nawo uqale kahle sifisa lokudla uNkulunkulu abe nawe kakhulu ngonyama abantu bayazi ukuthi uthola ku-076 70 55196 ilokho sakusho kodwa nje unyaka uqalile isikhathi sokuthi nawe uthole impilo noma uyathola impilo sisukumele-ke wena ngoba uwena ozaziyo ukuthi ufunani empilweni yakho so yilokho ezokhuluma ukuthi vuma ingoma encane nje unyaka uma usendile ngibona-zi iy'nsizwa nje abangivuma ingoma encane ngibona la madoda la ngifuna ngoba ngibona la madoda yo akunankinga kulungile nisale kahle siyabona